Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba sengau halang dhar ubalong Myntri katnat penroisor jong sorkar jela. Bat ubalong ru MLA jong kanat yang konstituensi hak artarik no para arjar apuar ula Plie jakari ki Khynnah Kynthei. Bala penya dengan World Mission hasnong nart yang West Kynthei Hills. Hakini kesngila sakilang do Chief Executive Member jong Kynthei Hills Autonomous District Council uba Thombor Siwan u President jong ka World Mission u Reverend Pastor RS Maulong u Executive Secretary uba JR Khongji lembat ki Khynnah ki belari dekat World Mission. Dan benta jungi haga nega por ke balap bu kerpang naga World Mission. Mat kerpang naga benta jung shipkes jungi budan buram kumu local MLA jung ganat yang konstitusi haga juga por long kumu minister jung gar Meghalaya. Tengi pedang buram ipi shipkes ye gane gejing lakloi bat gejing perlaj por ke ba bon kam ke jung pi kumu minister baru local MLA jung ganat yang. Te kumjur nga pedang subha ya barok wi wanlang haga nega po nado ki dekat yang nega World Mission nang tena selong ki long kemi kemengemlak su ban nyeu ban jer kerteng iki ngan khot lum iki baro da ga bam nyeu lak su ban jer kerteng iki na pedeng su bhai pi wei kum ki long kemi bat kum juru na ga presiden jong nega World Mission bat kum juru na ga banta jong executive secretary JR Khongji pat kum juru ye kiwai ro ki ba ya don bentalang jongi ki don ro hang ne ki timen pesan jong balang jongi nak tiang bagi timen pesan na kiwai pat ki balang ki bi don na ki unit nang tai na khanduli bat kum juru na kiwai ki mangan rak su ban jer kerteng iki ta bat sngewei tenga pedang se bhai pi ye gane gejing sim benta jong pi ye kan pelak ye gane ke por ke kerpang bat kum juru ngap pedang se bhai ya UCM jongga Jantia Autonomous District Council Tishiwat ibala pelai ro igepor ke kerpang jungi apa deng jong jimbun kam ila ban wan ban sim benta bat bun kiwe ro ke bang don ha ke program nga sim ni ke kebu ban pedeng se bahai pi ye ke jing pelai por ke kerpang ke jong pi te ha ke por ngin nya be kat kum ke program ke bang swa ke jing pulen ke tin ke jong blai bat bu ha ke jing duai da ke bang yo dai timusan SK nyangmi tengah khot ye ke por ban pulen ke tin ke jong blai ya ke ban bu ha ke jing duai kat bang nang ya ye ke program sekhmat kata ke dai ke jing pen kan mau ha ke por tengah ke por nga khot di pen pulen ke tin ke jong blai tin ke jong blai katokan ne benta badin kata ngan bu ke jing duai kitab sam kandai pro iwe hadu ar mame try melalong kajakari kajaka syong jongi haki pateng bendriu baro menba mempat penmi ia kilum lemne ba mempat haudur ia ka khandeu pat ia ka percay wat nadu men bom jukut hadu je bom jukut me melong uplay kasam kandai puar iwe adusan kalong ka babaha ban aingo iu try bat ban ruai ki jingero ia ka kerteng jong me a ubah khli tam ban penbenai ki jing le is jong me man step ban ki jing shisha jong me man kamit ha ka jing tem ka ba sipok sai bat ha ka nebel ha ka dui tara da ka ba perkhat na ba me atrai me la pen kemen yanga da ka kam jong me ngan le risa ha ki kam ki kti jong me katno ki ba kraw ki kam jong me atrai ki jing mot jong me ki bacheliu Iingsah san pupra ong utrai hau Iingsah ladamen ayo kpu jong me haki batngan bat pen kedang ya ka bensim basitom anda kumta ka jing syai jong me kan mi ha ka jing dum
Bat ka jingdom jong me kan long kum kabasiteng sngi. Utrai un yalam ro yame halakas sngi. Bat un pendap aka mensim jong me haki jakar khiang. Bat un pen khlai nya kising jong me men long ro kum ka kper balai Bat kum ka poliu kiba ki jong ka kim duno. Te kita kibam name Kynthei no ya ki jaka kanja kibarim. Men penyeng ya ki nongrim jong ki bun pateng benriu. Ten khot ya me unong shna ya kabatua unong penbaha ya ki lenti bansyong. Matius anda kum taus unong hakita syakamon jong Tawan pi ya ki bala kerku jong kupa jonga toyo ya kahima ya ka bala penkre ken ya pi na ka ben na mendanglong ka percay namar ngala tngan te pila ai hanga ban bam ngala sleng te pila ID yanga ngala long dong way te pila khot lem yanga baleng khuit te pila penkup jan yanga ngala pang te pila wan sumar yanga ngala long haka bendi te pilawan hanga anda kumta kita gibahok kin yathu au kin ong kotrai meno bangila yo I bamela tngan bat bangila ai bam lane bamela slang bat ngilai ID menoru bangila yo I bamelong nong way bat ngila khot lem yame lane balang khoi bat ngila pendek penkup jai Meno tengi la yo I bame mepang lane ha ka bendi bat ngalawan hame utaus te unya tho badun ong haki shisha nga ong api hakaba pilale yaka hawei ubarit tam nakine kipara jonga pilale ken anga ublem kerku ega jing pule baca skor lang ke jongi nak tin ke bakor dor ke jong in pendem ke jing doai ni aingu yame ko kanra hakane kapor hakabangi don hakmat jong kane ke ying wall mission jong ki khon ki jongi ki children sum ki bangi lape bat ngi lakmi da ka wall mission Bat kum juru ke balang hang ni hanartiang ke badon ke cingkit klik ke bakra ban pej ban kmi ya kini ki khut ya ki bakat kum ke ketin ke jongme nyala persyang ban le ko trai ki bakra na ke benta ke buram ke jongme hanrei ngilong ki bri ke batlat bat ki don sibun ki cingduna nyimla ban penbiang ko trai ki jingdon kam jongki Henry ngi duai bamen kerku bamen yalam bamen don rengkat ya ke wall mission ke jongi bangi nang la ya ke ban peniat syafrang ya ke kam ke jongme ban sakhiru syakiwe ngi aingu ya me ba melah penlong ya ki syakri jongme khamta me na ke benta I minister badon buram jongi ibas new bhalang dhar ubalong chief case Minister jong ka state Meghalaya jongi bat komjur eu case of honor ibati siwat kibaladon rengkat lembat ngi hakni kapo ya ka ban Plie ya kani ke building ka bakamo wall mission kotrat kalate ya ka bat ban inaugurate dakini ki syakri ki jome ni duai atrai bamen kerku yaki kilong kinong kip nong ba ya karui bat ka judge benriu ka jongi ban pe ya ka state ibarok kawe ngi duai bamen kerku yaki ham tamela syania haki ko konrat ban kit ban ba atrai ban wan ra ya ka roy kapar hakari barok kawe ngi duai namar kata trai bamen kerku yaki men kerku ro atrai kit khot ko wal mission bat ham tamena ka benta kini ki children's ki jongi ki badon hakane ke ying ki basyang basa badi ki staff jongka baro ni duai ba men kerku yang hilang baro
Kinong ya rapat kinong Kristian. Naga bentaban penya siya perang ya kani. Ya ka kam ka jome. Tokor ku ya kani ka program baru ka bangin sa pendep kani ka por. Ya IT ka jing alam ka start ka jome. Sengew ki jing dua siya kri bari. Ha ka jing try but nang pen im jing Yesus Kristus. Amen. Sriti Siwat nagabenta ka jing lengkot juga por. Dasi nganungkren isu henry isu kwa ban pensngo tang si kentin ar kentin bat kata kalong ka jing sngo ngu yo blay bat ka jing sngo burom ru ya isif gas jongi bat guest of honor namar day maki kibalawan ban Plie ya kani ka hum haka henry ter Julai ar hajar khat Kynthei bat menta ka sengipat nilayo ki bagiwan ban Plie ya kani ka building bat ngikirmen schem bahaki snem ki ban sawan I chief guest badan burom jongi bat I guest of honor kin senang yaiwan na kapor siya kapor ha kani ka children's home ka jongi the reverend chairman I chief guest badan burom jongi bat I guest of honor nakaliang jongi ka world mission ngidon kendiat ini ibang ngidon ban bu kum ka jingkerpat hakmat kaburam basbun jongpi bat kata kalong ka memorandum dengan syupule baik ya ka kum bakalong khnang bakanum sim ya kapor ka memorandum balapen kre da ka world mission sya ima S Dahar minister Government of Meghalaya. Ha Uma Snow Bahalang Dhar, Minister Government of Meghalaya. Sar, kum ka wall mission, kabalong ka way na kiseng mission, ka government registered body, ka batray ban syakri na kabenta ka kambat ka burom ka jaublay, bat na kabenta ka imlang salang. Ngi ay hublay yapi bat ngi kerku kerdo, mapinyo ikamet ka bakoj bakya, bat ka jing start jing syempang. Bakin jablay bapinang la bankit ikikam ki bobun setap ki badai bankit na kabenta ka imlang salang jong ka jai benriu hakini ki snem bat ki por ki balalej hadu menta ngiyo I ya ka jing tray barat ba jong pi ka balalong da shisha ka jing kerku ya ka jelahi baro ka wei ngidon ka jingej ba ka jing kermen bau blay unang yai penden kam ya pi haka kam ka bapidon menta kum unang mi khmat pat ba bat kamtam kumuway na ki minister hakadi ka jilla ka jongi namar kaktin ka ong ka jing syakri ya ki parabriu kade ka jing syakri ya ublay sar kum ka wall mission ngidon banbu ini ki jing kerpat red hakmat ka burom basbun jongpi na ka benta ka jing penya syaprang ya kadi ka children's home bat kita ki long ka baningkong ba lada ka long ka bala hin snow bha bani rap bani Kristian lem yangi kum ka wall mission na kabenta ka jing shna ya kani ka mala ka baar jong kani ka building khnang bangin la ban penrung syu khambun ki Khynnah ka baar ba phin ya rap lem ban Kristian ya ka jing shna ya ka kenro bat jingker baro saudong ka building na kabenta ka jing shngan joga home ka balai ba phin ya rap lem bangin yo kerki ya ka kenro ka basyapang kaliang surok ba khnang bagalong ka jing shingan ya ka hum hi baro ka way ka basaw ba ka bakhaddu ba phinia raplem ban penyo hangi ya ki artli ki speed breaker namar ngidon hangni ka school ban ngidon ru hangni ya ka children's home ba ka jingdon jo ki speed breaker kanlong ka jing shingan ya ka late kawan jo ki Khynnah ngingej ba pinirap lem yangi ya ka jirap jongpi ngin yai pertu bat ai khublei jiunom khublei sibun baburom yapi na ka world mission dengan snow baru hakani ka por ban IT ya kani ka memorandum sya ishifkes jongi ima S Dahar kani ka wipat ka memorandum balapan kre ka world mission sya ima tisiwat CEM JHADC
ha umati siwat CMGHADC sar kum ka wall mission ka balong ka way na kiseng mission government registered body ka batray ban syakri na kabenta ka kambat ka buram ka jublay bat na kabenta ka imlang salang ni ai hublay ya phi bagi kerkhu kerdo ba pinyo ikamet ka bakoj bakhya baga jing start jing shamphang bakan jablay ba pinang la ban kit ikikam ki bobon setau ki badai ban kit na kabenta ka imlang salang jong gajat penriu hagini ki snem ba ki por ki bala lekno hadu menta ngiyo i ka jing tray barat ba jong phi ka balong shisha ka jing kerkhu ya ka jat benriu hi barok kawai ngidan ka jingai bat jingkermen ba ublay unang yai pendon kam ye phi ha ka kam ba phidon menta kum unang mi khmat pai ba bat kham tam kumu khli du chief executive member jong ka Jainte Hill Autonomous District Council ka wai ni ki council hapo ani ka jilla jongi namar ka tin ka ong ka jing syakri ki parabriu ka de ka jing syakri ya ublay sar kum ka wall mission ngidon ban kerpat red ya pi kat tu kat ni ki badon kam na ka benta ka jing ya syafrang jong kan ni ka children su bat kita kilong kini ka ban nengkong bala da don lat pin yarap lem ban penyo jing yarap yangi ban shna southly ki toilet bat southly ki bathroom kini ki day ki jing don kam ki ba kongsan ki ba kongsan jong ka children su ha kan ni ka jaka ka baar ban penyo jirap lem yengi bangin don ya ka basketball court hang ni ha ka plau jong ka hum bat ka balai ba pen penyo lem yengi ki lat ki lenti bangin shna ka wai ka kamera namta ka guest room hang ni na ka benta itu ki bawan pandon kam ya ka hum bat iki Khynnah na ka por syakapor ka benta pensa ya ki khon yang keri ko maya kyong i ke wa em hapdi ke jingdo ya ki woto upai uyo ya ki la ne ha ke jing lengkot ke jing duna da man ka kai ki ke jingkar khu da ke jing em yang ke ni ke yung pendap ke i da ke jing kemen kam ki nong chong chnong ke ni ka thau ha ko uyo wa em i kam ka ni ka thau ka wa ki khon ke maya kyong i ke wa yo do jingkar men handai ke jing em yang ke ni ka wall mission penban ke ki woman wan ki khon ku em ke jingkermen na ka benta ka step men ko wi yang ke jing em kyong ki te ku blai sibun ye ka wall mission ye secretary ba khongji pastor woman president yang ketika wall mission ba waro kinong kitkam ku dia kre shitom bat em la sibun ki wi to wan ki seng ki wana ka pos ka po di wan ki sakani ka thawo lipai bi yo ye ke ni ka wall mission but the one kila will not senyang la ni wirap nagabanta ki jingem kam ko bun ko kam ki Khynnah em ki jingem kam depan pau ye ki jing siau kmen bat ki jing siau sarong kyong i kam ki trich nong tre thau ki em chakani ka dong ka chnat wo yo ye ki ka wall mission bat yo la ki bun ki seng bat ki rishimet ki em ka mansin yang ka jing yo chengai nagabenta ka mon wirap paru penmiat penbaha nagabenta ka imlang salang bade ka lawe yong kini ki khon ki ktilele ki payu ki para ki dia khian kyong i ki wachong ki wasa haini barangkan la ki wirap ye ki wo pat wo yo ya ka jingem kam ko pun yong ki kajak ha ka ni ka pon mi klem da pan paule ka jing siang burom ya o minister wa emburom yang ina du ka tarik ko da wa ya kani ha ka jingi em lang hi ju hi ka te CM yang i ha ka to po de em na du ka tu panai julai yang ka snem arajar khande ha ko da wa nongkong ya kani ka yung ko dang sa wa ki ha ka to po hai tai ha mudap ha perdich nong hai tai bat mentu de yo wan ra chini hindai snyau komen wa ki ju minister uju UCM MDC yo wan ki la wan wai ya kan ni ka yung ko da man ka yung ko scam ko miat ko chong ki hendai ko dang em man chibu ni wadang sa teng wadang to pendam hom yi mulin wa minister de arab unadu ka to ko pon na ka banda ka ni ka wall mission atrai de perchang wirap na ka banda ka paisa bat wat ho khol dam kan mo de kan mo wa perchang wirap ya kan ni ka wall mission da man sket ka jingkar khu ko kro bat lambau CM DM kiti langki ha wirap ye kani
But you ong wa sibenta wa yi ko man kamaman ka kami to kajingen no senyang lang kyong ki. But lang ba ka contribution ko ki ki penman ye kini ka world mission kamaman ka katni. Dengan ngai skema wa lang ba gisngi ki por ku dangwan. Mulai kendar udang iu ye ki ye chai kia. Dang iu ye ki ya kalat kulti ko dang yo cucu ku cakri rap bah. Ya kini ka dong ka chnat kyong i. Wa yuluti wa kani ka world mission udang yo cucu ka cibon ki jingerap nagabanta wa penbah cucu ikan ka yung kuar da chipkes badan buram jingi istri es dhar berong minister berong ru lokal MLA tengi pen paru ka jing sungu yublai bangi la ban snai ya kana ka ying kat kana ka ying kawai kalong namar kajing Blay ai kajing kerku ai kit khot jang kawal mission ban pen yo kat kana ka ying kam dei ka basuk yi lalut deki ila ban ong kala cross ya ka lai pholak hajang san pholak apo ni la yo kat kana ka ying ka badan lai hajar square feet ai tengi pen pau ka sungu ya kajing ya no keluj jang kit khot bar khot se kana ka ying maka dei ka we na ka mission kumpal pule menta bakaji sekri ki prabreu kalong kaji sekri yo bulai te ngisero ban penpau ru kaji ngungu yai chipkes badan buram jengi isniau bahalang dahar namar kaji pelapor ke bakam kerpang ke jongpi nitip bailong iba bunkam hendai lai pelaj pedeng kaji bunkam lai pelaj por kenang-kenang banwan Siakan nak taban Plie ya kena ke ying ke jongi ba hakawai kalian ngis ngodan box sibon ba kena ke jaka ri nam taki khunsuet ke jaka ri nam taki baduk kadon ha kena ke snong ha kena ke jaka hanartiang ba ke bahap ru constituency jong kanartiang constituency hapo ke jinglong nong mi kman istri seniau bahalang dekar bat balong ru MLA ngiso tenat bah filong nong mi kmat balong dynamic wapen i ki kam ki jam jeng pi ha kene ke jaka nakamta ban ya tre subhabat sibon ki kam ka ba ilale kumbala ong mentada bala kren syakman ngasau pen penpa bakane ka ying kabangi sina mentaro kalong si bentana ka jingno senyang jong ne do MLA jongi na ilano senyang sakane ka nakta ban sina ya kane ka ying lailak tengka na ka MLA scheme jong pi tangi scheme ba pisa taulat ki wiki scheme no se ban penyo kumba la apir skmat amta bangin yo ban sina ya kane ka mala ka babut kam se jorong pan kenang bangin yo ban pediang sibun ki ya ki khun ki badan apa uput ke jing kerdo ban nam taki khun ki bom dan kemi dan kepasyo te ngam dadan kam banda ong sibun ni pen pau ke jing sngu bat ke jing sngu kalet ru cha u guest of honor isri tisiwat walong CM jengi walong ru we na ka bledan benta na ka benta ban pen kraw ya kane ka kam jo ke jing sekri ki prabriu bat lengba ke jingri kini ki konsuet bat kemju kini khun baduk ki badan apa kaneka jaka ke jungi lan ngiskem kene ke jingwan jungki baro arngut kalong ke jingwan i ke ka ba philale bha na kam ta jungi bat kalong ru ka ba ke ba phiduna pinang la ban le khambha na kam ta ni nang la ban ai ke jing sekri na kam ta ki para brium te toble ke jing suk un kerku ngam don sibun kintin nang blame na kerku yang hilang baro Plie ini program oman lo postor emburamu pastor Plie yongi kadua musik program yo sah pentibeni ke program kejak tegi member kita khot yang gawal mission warok bi emlang ini nu presiden secretary executive member yongki daslem ki por the boy wa ni buildings de chem de konsol ki secretary president yang ni mission handai wa maham kom sirup tekar ka jibur kam em gapor golai de ki lai danga em gapor golai danga lam lai de ki ni ki daw man ga rap slim khajak
Tapi pau lagi sau sarong wat ke sau ngu haju ipo dengan ni rong ba ke yang ini bahawa. Ya kan ni jimut ko bahag ko de tibi waro ta ko ang wall mission sel som hanar ting ini. Kewini mission ko sa umbor maduk kata-kata wat haju ipo la ko em ha kondisi ke yang. Ino ang gani jan waro em kam ke support lang. Ni ba sau tu gani ke kam to ko suk ni ba ke kam ko wo pai wo yo. Iki konsuat kam ongi ko membai mempare gani man ke cipenta ke kam ku cekri yo belah jan miu ni te bro hai dapat de wai gani building tu wat dap sia support building stay de check de yo sket man go ku suk wat ku yo embor madu kata de man gala kam ke hostel private ngayo nadu ko jing coaching player hadu ko command systematic gini pen krep ben krum ke wil pa man gala ke mission go job ni ba bon gi thau ngat lai ka mini mission bon tri se bhoi la arli tli nei miulen sket bon hagi bi benta mom man gi kat ka man ni ke wall mission go hanar teng yong i dikini gi woro e giding sangu ni giding kabu gan ni giding ero i gi rong ba go pelai komiti yong ni ke wall mission sao tho yu pelai kami gi mission to go suk ne ba giding lut go bon kapor lem kam go pelai por ni ne ba khnang wa updiang i khnam to usuk ba sinong de pdiang de pelum de pelangi em kam giling waro sao tho ina do gijing lut gijing sep ka bam gadi wara haju por la we ki gijing prestar gijing betip upalai ge skor ba sao tho wat ten digi be gi pal mi gu le kam te hande yin on chimenta ga ni man ga mission go ba do kata yu tin giling yu kam em liu yong phi wat kam ju hi bo CMU klama chwa ding se auto klam chwa hane kadwa habla smart program te bora klam chubel mi wong te mi kam mondom gur semit kini rong ba kam arle sojak te pasio CMU ngan tu wa kalau tu bien ke program bom yo do klam de pernah meli hewe to kan ke pan Khynnah gur semit ki jan ke toilet da we ni mentar yo ton ni thau ti ni mentar te dam tau CMU buram yo ma sao thu hi won mentar usiam jom eu tenaga leng yo ngan mamodong kuram li sutli kejing pan hani ga ding tho ne ba dan ni ti biro kan wi election naman kom step ko wi temno do kular pi won won la ne ba ra wi pa i how de election ni ba ram jo bi ga meli scheme wan go te wi to ko te wi pa ni man de ngin ga kam general election da won ti discuss ni wi to wi committee member kamon la ta wi to chibenta woni kan ro ko da man gorab order nakmat deman lagi sikit ka mengubu hamkom tu kini surukat ka man ada sanction ya kamu le hausan keluar approximately ko to lu na artiang hadu otak nyang lam toro baklai ke leng bom yo ga chol leng ne ba mam sanction gi kat kamu phai ke proposal lam bakla a ga man nyau pra kilometer ta hawi to won kontraktor yo ini ke project ta itu por janwa wong yo discuss orang ba chong yo modop haju por rekat opigi member wall mission to kat gini kendok nak madan ihu le dan pun mustem ke wilman sign project kita mentok gua yulti yi witruan gamang go cha akmat le menta gini extension yang building ini fencingan kau discuss ni ya di general election yo man go clear ba go menta te expert regard to laga ka joi mana dip ga kure eli surok mana sing kontraktor ga jan tu mentok gua he go em ini pen ken mo ngau kolam e won to le ni khnawa ubu gi hagon ko kwa ubu itu mem problem gi ini artlin gi jenda wi to kan ga extension building woni kendo jan wi check ni hadin gi election yongi ini kendo jenda man go lai baik be mem artin de ni ba i go man le chibenta he boy apar han ga estimate ko de mo ka man ga ni ultima na kre yo pun bai ni ga tenageling yung apan pa wi sa kumen ne ba hai porwa arja khat khindi lam to bakla emik program la go ko foundation student report handai mjamu mulingi rong ba pligi member ke khod yong ni ke wall mission won gon bental lam yo di chem la handai ju phone ni por khublai sibon ma ke phi member woro go ma ni ke wall mission yusu kom jom mulin phi ne ba emik respect each other kar em ha ko nu si yo ngau sar wai won le me dam muling pentim thane emik bental ni wo sao si ong wo mem yu yarap kama kwa phi hana yul tin ni por jan daw yo em ti lang ni ba sao thu gi kam dang bon go makmat tenaga ngam kwa do kulam bon muntin teni man ge sing ko sa jinggen mo man ge sing ko sa sarong wang ken riem yu de i ge jing kelam ne
Ima Jaar Khongji Stip Secretary of the Mission Children Home Untuk Cibenta Dukat Yaki Khynnah Kynthei Te ikuble yapi ha kamtam ha gajing lai luti kamtam yaki nong yalam ki pastor ki temen besan ki wato kebenta ulai lene em ki kita gajing kit khle ne benta ka ni ka kam ko man na ka wi na kita ki mission ha ka jing im gyong i kam ki bru ko ha pendem Cibenta ni ke seni daman ko kata commission ki cakri ki yang belai ki uki delek ki bad daman ko job de yo ki ui sket kata ke jing cakri kat kam wadamut kat kam wadamang ke jing cakri ya ki wabon ki mensin kamu yo ini ki Khynnah ki em ini Yena ong ki Khynnah ki Plie ki wasak konswet ki wakani ki milchon de chim goi ke jingkit khle ne benta ui ki kete ka jing pen im langba haji to wakado bat ka jing pen im kam jo ya ka mensin le hawade chip ke suwan tu ya ka program ya ka ni ka building paji ya ka jinglong ke jingman yang ke di yung ngapen perkhat ke nga semen wa nga tharajan mahayung la ki Khynnah ki wa em rengkat wa ka be wa pa la nga tharai mpuye ki yo ya ka accommodation lene ke jing penbit ke jing penbiang kat kamu yoi lene kat kamu man ko daman ko wa yusuk ku yo tenat bat ku yo chak ku yo nang tengah hari ni kepor ke jing yero ko hado kate ya ki nong yalam ki do penur long bat ki do penseso ya ki ni kam ne benta ui kata ke jing cakri ko met ko bah kamong pastor ne ka jing cakri yo briu tadai ke jing cakri yo blei kani sket mi ka laj ha ke jing im yong i kam ki bru ha ka wan ke benta em kata ke jing tiblem em ke jing snyaungo em ke jing yamaya em ke jing yurai ya ki wan ki benta ki wa ublai da bo wi ki bru ha ni ke perthai ni benta u ya sumari para bru u ya borom i para bru u ya kaungo i para bru bal u ya tei ya ka wan ka jinglong ke jingman yong ke imlang ke salang kam kita ki bru ki wa karpang ublai da chnawi i ne ke sri da man ko cibenta wa ka ni to ka kam mission ko ki cakri ki yang blai da pendep ki de pun orlong ki mad da man ko ka kam ko wasesa oste kat kam snyawi da persnyaw pastor ne wa dang bun ki ji am kam ha ka ni ka mission mpo biang ga la sya to i le naga por cha ka por kijing em kam bat kijing de wai ke kam daw doa ki de kat kam gitu ki memorandum ki wada persnyaw ni de kijing em kam ki wa em kijing kermen mau du jing kermen ni ngala ka lokal MDC yang pi jing sket wa em kijing thut hen hita hen rein nado kin ki por ku dep ngara dep submit de bo ya ka scheme ne bentaw chna ya ka ya ki 2 units ki toilet ne benta ka ni ka children home udah sanction na kamasan lak tengkah te ngai skem muslim dia po gini gi por gi nai ku dawan let's say menurut ong yo let's say lempuye persmat mi ka da ofek ni ke model code of conduct ne benta ka ni election MLA tele daman kam tele gani dan yu ashori pi wa daman go gutikina te hagwan go por go laj we go wakadar hapi kinong Plie le ni kinong pat kinong yo ya gani wal mission upun krek pi ka kat kam ke jung yubit kat kam ke jung yubiang bat chocho kam ong daw ya pai lang i ya ki jing em kam yong ka wal mission kam ong ne nei benta kita ki basketball court bat kiwi tawan ki jing em kam ya kani la ui ya pi ke jing kular mentu ni ma moy bat menur he le
ni ma nga jinglong yo nga chisin udah kulara hapen manka bat ke jinglong yo nga ledem siap tu o wada em go poisa mjunut o e go order kete to gar kop krek kam ka ngai skema haga ni gepor I wa iwan iwa de persnyau gilong ba ke memorandum uya pat I bat perchanga kan wa yem ye ibor yo nga kau te MDC yo pi upen jam ne em bentalang ne bentai ni kami ubah ki wa kam ki sekri ki ong bla ki wa de bu yo pa yo kamo ngene ni bentai jing em kam tam ya kini ki Khynnah ki wa chong khamat yang I ki wa tip chi wa man ki wa pli ki Khynnah ki wa sa kon swe ki wa yap ka bele ne ki wa yap pa le ne ki wa da cha hagawan gwan ga benta ha jing long kon swe ki yong ki ngai skema long ba ka jing em yong ni mission wa kini ki Khynnah mau man ki Khynnah ki siao liar ki siao si tau man bi Khynnah ki siao ba ha ka jing im ki yong pi buram yakinong yalam ki yong pi kinong Plie kinong Pai kinong yo ha ka ni mission yele im ki Khynnah ki tiburu tiblai penmelin upure ya ketin ke yong blai bat penmelin upure ya ki skor ne bentau yo pi ji hikai yo pi tip istat keteman ko gawi si benta mau ya per pi wa gitu ki Khynnah go embe ge empa wo pi le man pi ke joy chimo ge ni ke kam kini go Pai ku yo pi kinong yalam ki pastor ki men besan wara kini go em hini chimiki wa gini to man ki kabele ne upa yong pi ki Pai ki yo pi kam jo yi wara ki wa he ki wa sien men besan ki em ga chinong em ga balang ku he chinong he thao kini man ki kita ki nong Pai ki nong yo yong pi man ki be ki pa ki yong pi mau sao si mau sao dia im gi jing im go snyau ba upai yo pi I kam gi buru karwon wi le ring ngai skemi long ba commission go da perkhat ne bentai ba iwan iwa commission da perkhat ngai skemi ublaw em lang uchurup uyal tiu ya commission yal tiu ya kino yalam yong commission unang ye gi pun kro chocho nang ye gi pun he chocho ya ikam yu ba ne bentau kata ke jing penhun ne ke jing sup ne kata ke jing chakri kama ini ke jing chakri yo ya I gi bru man ko ke jing chakri ya blai dengalah ni ke por kwa bun ketin lui te ketin ha ni ke por na ke por em ke jing kremen daw chemi bat le kata ke jing kasuran wa na ke por ngalo em ketilang opi la dadang yo bit yo biang pi nga penman kau te no mi khmat yong pi mia em ba ya kata ke jing rap kat wa joy bor em bentalang chirup wa ka wal mission lene ki wan gi benta ki kam yong ki imlang salang na do ki kam chinong ki kam thau lene ki kam balang yem benta lang chirup ne benta roi par bat ne benta kata ke jing chakri yo bru man ka si benta kam ke jing chakri yo blai doi te Kynthei ulang kot ha ni ke por ko ble lang I pi wara to blai kerat em lang chirup I pelai ini ki wan ki jing penwit ki jing pencoy lene ki jing lam bakala kam tam ye gini ki Khynnah ku em ha ni ka children home mandau he mandasan gi mestem go wi man gi Khynnah ki wo ne parom wo I to gi Khynnah ki udah penhe persan na ka war mission ku em manartiang uman gi kita ki Khynnah ki wo pernai gi borom gi akor gi kita ka jing tibru tibla ki yang ki ya uman ka gini ka war mission upen yo teu so umiat ubha yang ka ngai skemi woro ini chenia I ho blai uyalam luti I na ka por jo no I hakawan ka phang leni hakawan ka kam I kam kita ki wangat chenia ya o da ka jing yalam luti go start ki o doi te Kynthei ni ka por ko ble lang I pi woro love comes from a family of mine. La 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 la. We are big, we're big. We are small, we're small. We are young, and we're old. We are all different people living together with love. We laugh, we play, we learn every day. We are all different people living together with love. Together with love, we are.
together we love. Together we love. We sing, we hope, we dream, and we grow. We are all different people living together with love. Together we love. We are a family, living, walking together. We are family. Wherever we may go, we are family. Trong cái wall mission, để các bạn có ngại cái jing ai cũng lấy cái jing snow ngô jing long dầu play, try nong thao try nong bu, bởi snake bạn ai yang cái snake cái bạn ta, snake cái nut cái snake cái shy bah, cái buram cái jing ngô cái lấy show, để nhà ai cũng lấy rồi ya i honorable minister jong mas nhau bahalang dahar, ibaralong chief guest jong cái por. Bala pelat ya kapor ke koridor jong I ban Plie ya ni ka children's home to blay unang isnay bandar rangkat bat phima unang kerkhu ya phi ya kamet ka bakoi ka bakhia bat unang kerkhu ya ni ka kam ka pitrai ba phinangla ban mikmat ban syakri ya upai ba jong kari ba ka jai ban riu ke jongi de ka jong khublai ka lai ru sha CM dan buram jongi ima tombor siwat iba pelai ikapor ke koridor jong I banwan sekene ke function hang ke por komu guest of honor tewat apdeng ke jing bun kam jong phi pila pelai banwan ma bat ngi bu ke jing duai bau blai nang isnai ya ke ban don rangkat bat phi ban kerkhu ya phi ya hagamet ke bakoi ke bakhia bat ban kerkhu ya ke kam ke pitrai ke nong mi khmat pai ba ba pinang la banya chaprang ban sakri kari bat kejai ben riu kejing lambat kejing don rengkat jong mai bat mi kini kesngi nadu ke bastang bat hadu ke bawai no don rengkat lem bat ngi bat ke wall mission hang ne ang bagi sengi ki ban sawan ru atrai kerkhu ye ki khot kerkhu ye ki sakri jong mai ki bala no sniang nak benta kani ka mission jong mai Oh, boleh. Lihat seperti, lah hebat, lah hebat. Great. Kamu bertanya kan? Tes super. Gila jangan sekali ini super. Bukan ni kena kami warna-warni punya. Bukan ni kita buka di sosial media. Mesti dia wonderful. Bukan ini dia bis. Wonderful.
Myntri